22-godišnja Sadžida Radovović završila je mašinsku školu, nakon čega je, poput većine njenih vršnjaka u Goraždu, završila na službi za zapošljavanje. Kako bi mogla konkurisati za mjesto krojača u novootvorenom pogonu Preventa u Goraždu za šivenje autopreslaka, morala je proći prekvalifikaciju za krojača. Nije se puno dvoumila. A s obzirom da u svojoj struci škole koju sam završila nisam imala posla, prvi mi je ovo posao. Malo su radne navike drugačije, škola, sad posao, ali dobro, navikla sam se. Već godinu dana sam tu i uspijevam. Svoje prvo zaposlenje ovdje je našao i 23-godišnji Sedin, po zanimanju elektrotehničar. Na samom početku mu šivenje nije išlo od ruke. Pozvali su nas sa biroa, kažu Prevent prima, prijavio sam se. Mislio sam da neću uspjeti. Pošto sam završio elektrotehničku, nemam nikakve veze sa šivaćom mašinom, pa eto rekao da probam. Mislio sam da neću uspjeti. Od zaposlenika se traži preciznost, odgovornost i pouzdanost. Preslake za nove modele Golfa traže samo vrhunski kvalitet. 770 uposlenika ove firme uticalo je barem malo na statistiku koja pokazuje 500 000 evidentiranih na službama za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Ono što se ne može izraziti kroz brojke jeste zadovoljstvo ovih mladih ljudi koji su prvi put u prilici obezbijediti egzistenciju. Da sam sebi možda zaradiš pare, jedinstvena prilika za sve mlade. Kao što vidite ovdje većina generacije koja je 85, 90, mlađe generacije, čim dolazi, završava se škola, tu se većinom prijavljuje. Ajoj, neprocjenljivo, Boga, neprocjenljivo. U ovom dijelu goraždanske industrijske zone stajali su, a kako možete vidjeti, neki još uvijek stoje, ratom razoreni i napušteni objekti nekadašnjeg giganta hemijske industrije Azot iz Vitkovića. Bosansko-podrijski kanton je prvi u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojio zakon o raspolaganju društvenom imovinom. Upravo pametno korištenje tog zakona pokrenulo je stvari na bolje. Mi smo zemljište na kojoj se nalazi proizvodna hala dobili na ustupanje od vlade Bosansko-podrijskog kantona za 1 marku, a za uzvrat smo se obavezali na investicije, ulaganja i nova radna mjesta i sad već mogu sa ponosom da kažem da smo mi sve svoje obaveze prema kantonu i državi, kako da kažem, izmirili. S novom tvornicom u Goraždu Prevent Grupa učvrstila se na poziciji najvećeg privatnog poslodavca u regiji s više od 18.000 uposlenika. Najviše njih, oko 5.000, uposleno je u Bosni i Hercegovini. Za investitora ovo je dobar primjer zajedničkog djelovanja lokalne zajednice, vlasti, zavoda i obrazovnih institucija. Elvedin Čurovac, Al Jazeera, Goražde, Bosna i Hercegovina.